Betul miu gejak ayu bajambai yang tengah membungong duruh bungong nyambang kilat. Bajet sipatu 20 juta. Tali pinggang dari kulit rusa 15 juta. Urineng lagi anci. Tas tejek yung 10 juta. Silap cingklat 25 juta. Silap cingklat ibu-ibu tas tejek. Atai urineng kan sabo lagi acit bangka kaya lako ka kena kacamata. Yang bang lako kan apeng. Ya ka silap kamu cingklat panagai tinggai waduh pulai. Bu kampung ide waduh nalan. Waduh paya bili. Poh limang ka su lang te. Hanya bae bengeh ni urung paya bili kan keron long pegah. Entru ka sentimen ngelung bae. Kemenan penampilan urinang dayo. Bangka kaya lintu ka laju kacamata pi kacamata hitam lagi kacamata awak mulah. Oh kasihan lintu tengok buka kena kacamata. Hanaga terang nama tali. Oh ban kasihan lintu tilau-tilau cengklat kaje ke kaya magun. Tas-tas tejek nyan kaje tempat pasok terasi. Kapun dale. Maka ambil lupa-lupa dah. Oh kakaya lah kau itu stabil mendung. Bel lagi si puntung menempuh jaro. Salah lah ru gelap adalah. Tak ke mana-mana. Sira urang kaya. Sawit na 20 hektar. Belak nuhun na 200 hektar. Bot na 20 boh. Sabah-sabah botnya 50 orang kerja. Motor ke, teruba motor guling, teruba motor mu, dumpu motor nak bagian. Stabil ge motor leh miliar yum. Bedah poh tengah apa kau bedah. Sembayang tahajud. Poh 8 jauh kan tu, sembayang duha, liang kekalan tersuran yang boleh teken. Poh di tengah sa kumpulkan bu karyawan mendung sembayang berjamaah. Kaya tapi ibadat kepada Allah lagi biar stabil. Nyokan urang ledonya tu. Ka jelas? Yang bunuh yang mekat udung bro, nyan ledo. Nyan ada Cina kasihin tu. Cina kasihin. Hidupnya mending peneng wak kira cinuraka subah. Mangka le urang teng Aceh lagi yang. Ya ida fikir bi urang kasihin hana thek untung lom. Yang lebih lam anu lam hai tapi kendra. Ya yang kata udara sini bagian EU. Jawan Aceh ka pegah balik kaca EU ating blang. Laga apa ni? Kali-kali kaca ba pegah ba pada hai tinggai. Ana muda tupat bi ba cerapai buat bang ide. Dia lu cuang tinggai. Pegah habal kali kaca bahasa Aceh hanjele. Nyan wa inang. Dari bandar Piasan ni lung kalau ji lung tinggal to kampus Muhammadiyah. Dah to kampus Rabi Mekah. Kalau baik berabatan. Kak. Jadi urang kasihan bunuh yang namun po ibadatnya urang ledo. Urang kaya yang ganyan ge motor mewah. Perumoh dari pegat siroro perumoh na ni 12 pegat kali je pegat kelop bola sabo. Nyan kale donya tunggu. Urang Islamnya berkaya-kaya tunggu. Berkaya. Drone yang nebut put don hana le nebut. Mita usaha berkaya. Tapi ni bantu tunggu. Baikron bi semalo catok cap buyau ke ron memendung. Dia kalau yang menan urang teng Aceh yang kerja karu sabe. Catok jabu yau ke ro saja anu buah hana. Baju angin ni ji. Tak pegah. Kemang tak perlu ketau dak baju angin ni baju. Kak. Yang kedua wahai murid-murid lun. Apabila takalan manusia berlomba-lomba membersihkan luar. Gata hai murid lon tak balik arah tak pergelih dalam. Hadirin yang dirahmati Allah, inna nabi ilmi Allah kepada katanya
Mio jamun, mio hidung dia pesek hana cara ke mencung. Kaki dia muka lagi ulai motor poso je. Mio muka ke dia mekertua kenang penyakit cacar lagi kulit panas sampai mati lagi nyai dia. Ini lebih elemen oleh Allah teknologi canggih. Manusia cangklak. Operasi plastik. Nyambil dia malung pu plastik ada beli pu hanam pom long yang. Nyo ilong pikaro long pegah hanam pom. Ilong hanam pom ji. Nyo karo ke urang dua buso seloi buda yang dengan kloy pegah buta tanti. Operasi nu. Jadi hidung itu yang hanam mencong ino je pemencong. Igo trek mendum. Ataupun igo maju mendum kan? Ni jamun kat kelakayan ni dia. Ino ipu sare igo. Malah yang hitam jadi ipu putih tu. Lagi Michael Jackson. Ya, ipu putih. Itu yang baru putih dah mana ngumi zoom. Hebat teknologi ini. Apabila takaran manusianya berlomba-lomba membersihkan luar, hai murid lun kata tak boleh dalam. Cuman gelih luarnya kan kodrat kita nyon, lebih-lebih perumah kita nyon. Kan ada ni dia bahkan duri baru kawin. Mio jenis mana? Tapi mio lang kota-kota besar, nyan na cara urung kawin, nyan jaba bapu dah keun ya. Kan banyak beglih ro le ji. Mio tarah motor dos mir. Ba salon, jaba salon le. Nyan dua jium habis. Bohnya eyeshadow hana repu ai dum. Oh tahu bang muka kalau ke uru raja nimo. Nana uru raja nimo ke berah le rudah le hujian kan? Kuning na bacut, merah na bacut. Mio roh malam Jumaat mepru-pru je ni iplung ni mi burung tujuh. Jak ba pesta. Baru kawin. Begleh luar belagak. Hai mi tak je memang mentang muda tak tahu rinang yang paling senang kan dah begah muda tak ron. Oh men awet tak ron yang senang kali tu. Hai mi wan teh make up mian hotel color muka memang hayu dari jauh. Oh dah jatuh tak kulit tak kuat lagi aku begah selawah sit. Lagi aku begah selawah dari kulit tak kuat kai ron. Yang kalau ciri, yang nak boleh urusan kita yo. Le Ibrahim bin Adham ni begahai murid lun. Apabila takalan manusia yang berlomba-lomba peglih luar, gata tak peglih dah. Peglih dalam tu. Kau nak dalam luar. Yang ben faham lain. Peglih dalam sino tak peglih lalu murung semangat. Pernah lu baca khutbah tiga, liang kita nak jurung dengan kibancara. Yang fikir kibancara tak peglih dalam. Aku fikir yang peglih hati dengan daya aje tajik sabun. Yang bagah gelih hangku mah. Nyanyi nama sabah hoplo yang 2 kilo ke jadi game tu. Peglih dalam yang tak peglih hati, ngampun tak peglih hati. Pelajari, amalkan ilmu tasawuf. Tapi bukan tauhid. Yang kai pegah menumpa ngan Jibril tu, ngan Malik Mawon kepreh menumpa. Pegah long menumpa ngan Nabi. Nabi dah menumpa. Kata mong lang WC ngaki unun, kata ubit lang masjid ngaki unun, kata mong lang WC ngaki unun dekat ngaki ulun dah mang wisi pegah roi merumpa dengan Nabi. Maka hai dalil. Ngapu tasawuf. Maka zikir. Betul-betul yang dah zikir. Urinang ja, mesti ja urinang bah hukum je ja. Kita urinang berjauh helikor. Ladang urinang kanyan lu Banda Aceh. Yang kita yang kedua urinang dah ke. Ilung nak padu boh ni mah je lu pegah majlis zikir tu. Long kala ni zinang yang ho yang na zikir na ji.
Ka dihujan bola poli. Dikir bukan minta takarnya. Muzikir beroh-roh. Musuh meratib. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Yang kau meratib. Gepegah kazuk putra zuk. Hailong kazuk putra zuk. 5 tambah 5, 55 enggak pegah kiban juga. Jadikan le hana mutasydid la ilaha illallah po illallah. Ante ta cok ijazah tarikat syatariah ba abu kuta. La ilaha illallah. Beroh-rohun. Yang bak takarat kita yang benar 5,000 agama meratib la ilaha illallah 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 la ilaha na la do menung udah yo panai alu sunnah pe model-modelnya pemalai alu sunnah panai ada tarikat panai sufi-sufi melagi yang urung tepot uroh hendak meratib be dia marah-marah mudahlah malam Jumaat mentong. Mudahlah bagi kitab mudahlah baik bang meratib mudahlah ni mandum mudahlah ilong hanalong je ilong lang masalah ilong dum horo sirul mutadina long tasafi dum horo itu ku Inggris dum hoi tama yak nyok yang kon ilong hana kon bagian yang pegah manu cerit melisan hana lada urang dia kemenan ada fanatik ke gurai sang yang gurai dia pegah betul mendum pandai lah menan yang salah ada gurai salah cuman cara hana tak ikut cara tegur ni benadam hanji dia yang gurai dia pegah memendung betul cak bak bintih labang bak papeun kiban yang gurai lun keun hanji mutukar meu mutukar lagi gurai lun keun motor tengah pelung wajib pergi tha pandai menan hana menan ada gurai katanya pun manusia boleh jadi salah, boleh jadi benar. Yang betul, yang salah tetap salah. Cuma katanya benar adab cara ngurai. Menyonyan manusia dia beta pegah melisan. Kata tawi, panenanya mu baik yang kau melisan kat sini. Hakiban kau pegah melisan telung kau mu baik hai mako melisan kat sini silakan. Hei ban. Wanati buta. Yang alumni dayah dia baik menanya apa? Jadi dia nah hal-hal tertentu lagi hanjur mengai saya daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah ala Syekh Rahmatul dia nyocap bintih labang bak papeun kiban yang gurai keun hanjur metu muya mutuka lagi gurai keun motor tengah hiplung payah kita likut di hilang dayah duda je kau habis pedu inan takat muka bungsa lang kudu kabar dia long yu grip tu ni. Bentri ka demam ka tipek koyo badala ya ningan. Kayak menan. Lagi sejarah waktu zaman Jepang, le tunggu yang sakit, yang mengurangsang tunggu si apa? Tunggu si Abdul Jalil. Nyan yang mengurangsang yang sakit. Iguru ai. Tunggu Abdul Jalil Japliang nekalut Samalangan Mesir Raya. Ber di Samalangan tu. Ber Bang Kobi yang kontrol ku Japliang kalut almarhum Abu Sulimum, ayah daripada Abu Lutfi. Dan bikin letak jasa kita dayahnya kena ngeronyo hai. Mehana kita nyo hana je kebut. Urahnya hana mai udanya. Ipega kita yang menan-menan. Hana urang daya sama perangnya mun. Kecuali perang baja kutingnya mendui teh urang. Ulanya ke hana yum kita daya. Tinggal ni yang minta sumbangan kai kepala putra yang tinoi birunnya.
Sang-sang jenderal bintang pegedron. Nah mana yang? Mana ini mana ini? Mula ngelong madu tu. Sakit hati aku. Anak itu pun yang pernikah dulu makcik je mendungku urang Dayak. Mana jiji hana jelah hapan. Kalau mabeh pangkai kecok le urang Dayak hai. Pajana di saya baru sahaban ilong ada lembui mesti raya wai minta sumangan terus indah puri jak. Ya nak puri. Ya taruh mo tapi salam assalamualaikum hana urang nang kui rumah. Nah yang lagi yang ada minta tapi nah yang tajak pun assalamualaikum kung 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 iki. Nyampi long bergelo na. Memang long sabah ka mapun. Tapi menayo nyampe ni sabah long. Baik sampai na wahabi ceh di birun pe halong olong yang aku dan sabah. Baik long bandar ceh bilong kawai sino jini bilong kawai tan muda. Ilong minyan hana sabano. Hana sabano musuh. Puyang je. Sakit hati aku baik berkafe mak Nabi dengan Nabi. Nyo ke belagi nyo yang paling mengih. Ibu kafe long ada masalah. Ibu gah long kemah kubur ada masalah. Yang baik subah makah betul. Nyo mak Nabi ya Nabi kafe ya sonuraka. Bibir lidah hana mutua. Melidah saya pi hadi je kunyan. Nari hana pujam. Kahana saya yang pegah mak Nabi kafe. Panan dengar saya pegah mak Nabi ya Nabi kafe. Yang ka saya wahabiyan yang nak ya. Yang kata anda BN motor tinggal. Kata anda laju. Pokoknya orang jenis kedina persoalan yang mengganggu akidah, mengganggu agama, mengganggu negara Republik Indonesia, baik pasang koyok, batalak. Kita yang wajah pun semangat. Kuta dalam keba wajah kebaga. Kuta dalam keba pintu dalam tanah. Meo di bedah Belanda ke dengan busau dia takai baju mo. Ino kale Belanda. Kuta dalam keba wajah keba. Kuta dalam keba pintu dalam tanah. Meo di bedah Wahabi ke dengan busau dia takai baju mo. Siap? Ya. Bentuk lagi orang gulam kaya raya. Batin tara 1 2 3 sare boy adu bahu. Dongku imu mereka kecil lagi ke. Ya lah rakyat. Rakyat carang-carang tahan makan nakal baju hakai. Isa ilong balik operasi usus buntu. Ilong balik operasi hernia. Sabar-sabar kata. Kelebu yang mesak tu lang tanah dongku imu mang kecil. Nyampe sampai tinggal long terus ke Bandar Aceh. Tak. Merena tasawuf kembali. Bergelih hati dengan tak merena tasawuf. Tak amalkan ilmu tasawuf. Berarti bro. La ilaha illallah. Bermatin tahu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sedia si mano ite yo. Ketungku. Nemita ite belati kenang tahu nya nabi. Ni lagi yang cara meratib. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Mata-mata lagi mi utiko. Nyan lang kupi be sakan bu, siran bu. Kani meratib. Gahlong ahli sufi. Apa cakap? Jawab tarikat. Jawab Abu Kuta. Tarikat Syatariah yang betul le Tengku Abi, Tengku Iribe.
ke Abu Kuta. Nyan tarikat yang dicok ijazah di Mekah. Ba Said Ahmad bin Abu Bakar Syata. Sebab ko abi duduk ni Abu Mekah merempak dengan pengarang kitab yang anah tu. Wirbe. Ayah tuan Nabun tu. Kakak tak urang Aceh Jamun Mekah ya beut. Antai gua engkau gepokan buku engkau lagi menatang lebenyo. Mudah kamu pemcat ahli hadis. Mana ahli hadis? Ahli hadah raya hadah hubud. Tira kaja katuh guntuk, antai katuh iya mani tu biar po ahli hadis. Cirer ke binatang yan. Ha, murate buro. Urinang mi najak ba zikir lagi ya ikut. Antai sebayang berjamaah urinang ke ikut. Itu mana salah cara nunggu. Karena ganyan menteri, karena ganyan bupati, antai sebayang raya ka puduk raka. Urinang puduk raka. Urinang ada berangkaban hebat, ikut. Di belakang. Oh ke kena? Oh saya bupati kan tu, lang siji ron ikut. Oh lang presiden urusan negara, urusan semayang, pak ikut. Awas, anak-anak ke belakang, orang cak ke depan. Ya cok tarikan tu. Syatariyah ba Abu Kuta Kerung. Naqsyabandiyah ya cok ba Abu Mudi. Cok tarikan. Kita yang kedua-dua yang kaji amal tarikan. Bulan puasa, mihana suluk kah? Kalun. Baik peguda ni cucok terontok. Di kita yang pilih mana ni jaga apa malih gerah kita yang lima dia cucok ani kita yang berma darah Bele menan anjir. Ya jo mak yang tat mak ba abu warungan, yang tat mudi, yang tat Kuta Kerung tamang kalun. Meratib betul. Yang baru yo hana muda tu puat tarikan lah yo. Hana muda tu bubu bi. Ani maya jiret kajir ke ahli silsilah. Kalau lang tarik podai jika. Hana le adab ino urung. Gara-gara hana buto ya. Ate. Irung-urung Acehnya urung akhlak nunggu. Ni pegah le buto min balu. Nya ilong kan muka-muka habatungku. Ladu mawa ya muka-muka habatungku. Toy ngadungku jadi antara kampanye toy. Karap pilkada, karapnya kan katawan dungku. 15 goi balik-balik zero abu. Itu yang gure tu, payah hatrai le. Katuk petinggi, mayang-mayang dan bateri yang mayang. Hah? Aku mana urang dayang? Miuka curit, berliak udun. Ka support berlun, berliak kesuah. Kata pemilu, kang abu. Abunya abu je. Kayak abu dayang pergi tem, hai dah fikir yang lain dah fikir. Mai dia hendak hak pegah ke abu. Hanya dah pegah di mereka tu. Hanya kengkun ke abu. Tapi yang ke abu mio lagi ada taklong pandai abu. Abu-abu mana jelas. Abu-abu mana jelas. Nyat cok tarikat tu. Nyat butuh yang kita berzikir. Perkara orang yang bergabung dalam Tastafi, Sirul Muqtadin, Putra Alam. Perlu boh nak kelompok zikir, jamaah zikir tu. Sulawut Asyifa, Putra Alam. Yang baik mana yang baik pakai sabi-sabi kelompok jamaah. Nya jamaah zikirnya nafas dengan zikir je. Nya hai dah fikir video dungku-dungku. Nya dungku-dungku sampai dungku dayah bi mencocok katih. Yang baik. Yang termasuk gara-gara hana gleh ha. Kepegah le orang tuha cicai wai ku kululu lalu kita mai. Mu hana tro nafsu ada dungku bi bengeh.
Nyah je berapa-apa bocor ruk dia. Nyah rahsia ke tengok tunggu kan berapa-apa. Anjir tak ada kun ada yang liga ko. Kapi ka keroh long begah. Cicai wai di ku lulu lalu kiat ha. Meo hanat ro nak su ada tunggu bi mengeh. Meo tunggu bengeh meo kan tunggu pun dah. Yang gara-gara hana butuh ya hati. Kenapa kan? Karena ukuran manusianya hati. Inna Allah Ta'ala la yanzuru ila suwarikum. Allah Ta'ala hanan kalian ke rupa kenayo, hanan kalian kepada keturunan kita. Walakin Allah Ta'ala yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah hanan kalian kepada amal dan hati. Nyo le kemah tu. Ilo long tumpu orang jini nyo le cucu-cucu ulama tu. Habib bina sini. Nyo saya ni terjalung ni dari mayak jamun sama langang gelung. Cucu ulama le kemah. Nyo terjalung. Kita mana tu? Zuriyat Rasulullah nyo ada berangkaban cucu Rasulullah. Darah Rasulullah na lam tubuh ulunyan. Oh dekedi bro akai hana je tapu tai ingat laju Quran bro. Dah beul hangit dah tipak buduk tu. Baik ni hina zuriat Rasulullah. Baik. Cucu ulama yang naik gini yang baik putih mamung. Ilang Abu Ci guna urang ya alhad bupanji baku buku kuramat ikah putra kuramat tu. Ilang nak payah beut itron ni me. Kira dia nak payah hatran, mi lain menu payah hatran. Apa gah karena agaknya Abu Ci ketungku nak beut le itron punggung. Mong hana mampu. Dune tu lama ke tengok dong mong pu cap dan. Yang nak menyum ke cecak-cecak tungku. Mu pho ma chu ikat cho tunggu chi ma ka tu ji pegah kan. Ai ta hana beul le tu cho tunggu tu. Oh han ta chom jaro anu ku dai ta chom jaro lagi ta chom tungau. Bunukan di Wahabi yang ka dia nhau. Dran beut cucu ulama beut. Bun. Haji ni yang Hamalanga sabo. Ada masa kerajaan zaman sabo. Ampun ci ulai balang sino kata kirim Hamalanga. Nyo ka? Sabo. Sama ci olah Hamalanga ini tentu. Santu perangui saban gitu. Walaupun baca beda-beda su beru sama. Sama lah ngaji ni daerah gudang ulama. Berbeda dengan kau. Bayu dah imam siap baju itu. Wah, Allahu Akbar. Baca doa baca ayat pupas ngom tak malun. Dah? Yang dikala oleh Allah kepada hati dan amal. Nak lalu urung pengah. Boku pun teman dah pakai jilbab. Miu hati hanaga hanji kebu cit. Boku pun teman hati gatak. Miu kapal rumah orang bagok hanji kebu cit. Nyawa liberal. Yang penting hatinya apa? Kiban pa hati ke. Perangui ke bro. Jarang yang perangui bro hati pa. Hai na chi laganyan, kah? Na chi urang otak tu saleh. Ante jak mutiku melobom sabah. Lumai kan biliong peng. Basi je dono. Biliong peng kena kerja. Tapi ke ini dengan merata subhanallah tapi ke rupanya akan dengan ingat peng wati je kali gitu kali atas ini kali kirim gunya lama tambah
Nah, 10 lero ni buah mah 10 lero kalau setur. Tak. Yang kedua, apabila tak kala manusia berlomba-lomba membangun mahligai, gata hai muri lonta pegat kubu. Rumah yang mewah. Rumah mio tipe le namu ubu hampai. Hanapai mana pi. Pula mi dia insya-Allah memang ada lain katil ada mil kaya ni. Tipe le nam horai ni boleh nafah. Ubud rumah tipe le nam. Tapi mi tipe 66 lagi lemboi kaca ramine di birian jamun kapah. Hai tipe 66 hanubul lah. Ini han saya menunggu rumah katanya benar tipe hertoh 56. Hana tapi lương kama. Lam rumah benar taman, benar kolam renang, benar utian yo benar utian. Pegang rumah lang utian mentang itu babi ni tengah kan utian. Ke pegang rumah ni orang subhanallah, Tuhan ada rencana wa akhirat. Sampai tidak naik fikir sih itu. Anak kedua asalkan. Yang ini merumpuk lintu Kalimantan kaya rayung gede. Yang agak merumpuk ya tuan Toki raya. Ani ini apa? Hana so jet ke manager, kaji ke manager tinggal dua kali rumah. 60 tahun kastro. Oh tak pajak hubu tak cok bulang pingan dia tak am kena ulikor. Cok lang pingan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqna wa qina adzaban. Cok. Ha ni. Mana cok ulikor ha babah cok. Oh leh rumah raya beraya rumah. Tai pegah anjir hati sepiring baik. Gimana? Bayar orang atuh pantu triang. Ka kerja ulim minta motor pickup ya belah pantu triang ulim lah. Siapa hanya le? Getanya lebih-lebih kita tunggu bersederhana mentang. Getanya pungo dia lu. Pungo getanya dengangan tu. Rumah kan keramik, granit. Liang kapas tom hambal. Pasang hambal. Bah menyang bah kupu keramik kita pun pasang triplek dapat 2 hambal you kan selesai. Nyau kan? Termasuk dia si pungoh na thorante du meu. Nyau salah bikin tu. Nyam pun pegah heran tu rumah tunggu raya that tunggu pun le raya jamai le that. Jangan metro tu. Mesti lagi apa buta kan saja tu jamai. Mampat ada boleh. Kata orang dia kan ya tunggu dum. Ya tunggu. Ya babu dek agak ada hang anam ho. Nyam yang tinjak mentenggal. Lalu orang enggak ada hang ke dengar. Anam pikiran ku. Tiga gaji kagak lumo ngau urang. Ilumo ye baile kada anu iluar wu. Nyai pak nuru. Giban jalan nu bidang itu hana pos 10 malam kalau ipo nu mungro dengan kal heboh negara tu dah jalan dengan. Tumang kagak lumo ngau urang. Gak lumo ngau urang. Nyambai na yo. Ya? Perle si rumah rayu, tunggu tapi berayu than. Tetu jamil dapat du so yang teruk kan? Gebiuh baru rumah abu. Yang baik pegah mi rumah long ubun tu kek thai le me hana urusan nyan. Ka. Yang baik halang pom. Baik halang pom. Mai ron kegiatan pegahnya ni ron puak. Hana peng apa rumah? Yang pertama memang hana peng. Memang hana peng. Ilok rumah mentang rumah jamun lu. Rumah Aceh. Ilok Aceh asli. Awaknya mau Aceh lelap dum. Nah ni panglima agam hanya bahasa Aceh. Cikon Aceh lelap.
kaduk kepang 5 agam jamun ana kan je ke bahasa Aceh. Jamun tegok meluduk bahasa Indonesia. Pergi. Ini ana dah kan je bahasa Aceh. Apa tak apa duk tak ah. Yo le kemah. Nalung kalang kero long. Anak petinggi. Tak bahasa Indonesia. Ke sini ladum, ke sana ladum. Kena ladum, kena ladum. Ya? Bulu tidak enak aku lihat. Ha? Boleh hai tahu. Ilung hana raya rumah tu. Rumah Aceh. Sabah long bloi kuyen padang diji. Sabah ilam pisang ikut daya bulan pisang rok-rok aja. Baiti jannati. Rumahku syurgaku. Bersederhana. Apabila takalan manusianya berlomba-lomba membangun mahligai, hai murilun kata tak bangunku kubu. Berai-rai than te chong ko lemi apa pude huna da picroi. Iya ya, engko pa engko tuna kai pajoh lemi apa pude huna. Hai ler toh leploh na mukuran. Kau be lapangan belang padang. Ubay lapangan bola, lehen aleh humong. Ini putra, engkau tebor na jamai kai pajoh lemi payah pudih Honda. Oh kerja mawat di kampung di ke kasalah tamang kamai aja yan. Dum nan lu. Yang boleh begah bersederhana. Yang keput apabila takalan manusianya berlomba-lomba pegah haba yang sulit. Gatah yang mulia pegah yang betul. Nyo ke urung pelite. Urung pelite nyo berat-berat hal apa pegah. Yang tanggung mendeng. Yang kira-kira han sanggup dah pegah. Nyo menang kamu jalan dengan muh pegah. Oh. Ipikir ke tabai ke mungkin pupuk boh sampai hablau muh dia tajak bini jangan tak tok-tok je baik pegah hata yang hana. Ni pilih long yang menang long ira han tepu api. Yok pegah lapangan terbang sino. Ya? Pan pegah lapangan terbang itu fah. Mana saya turun kepai kanan. Pegah menang long bila Allah tak perjuangkan kero anu. Baik pegah yang hebat. Pegah ubek bubut lah kau ubek ba. Waktu lon kena pegah Taliban. Duk ulama-ulama bak selat Melaka di Luk Semai. Nyampu kau di Honda. Lu dengar lah kalau habis. Nyok kalau kau orang dengar ayat Quran, fawailul lil musallin. Celaka orang sembahyang. Mana ada sembahyang? Illal ladzi hana dengar. Kak. Getanya pegah yang betul ini. Pegah yang betul. Baik dah janji mulu. Kalau pun orang pilih memakai handphone. Mata handphone bayar hawa tengah malam bayar habis ia ke pemilih. Pegah lagi enam. Yang kelima apabila takalan manusianya berlomba-lomba padu macam kah? Pegah. Pegah haba yang sulit kata tak pegah haba yang betul. Yang kelima. Pegah mahligai kali. Udah lo, ni long pikan tua le ni. Ni na yang memori na pai le. Yang kelima ini. Tua lo. Ni puma. Yo kalau lagi orang tayang doa je rukun sembahyang, pas tahu je pertama ni dua berdiri lihat degeri berpatial. Rukun limang dalam sembahyang, pas menan. Pegelih luar, pegelih dalam. Tuntut dunia, tuntut akhirat. Pegah haba yang sulit, tengok pegah yang betul. Apabila takalan manusia berlomba-lomba memeriksa kesalahan orang lain. Gata hai murilun tabalik arah. Tak periksa kesalahan roh ke roh. Nufuk lihat Sayyidina Ali, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Bahasa urang akademisi introspeksi. Bet
tak pegat dah semang lagi tabiat banyak culat. Nang pom dek banyak culat kau beh kau orangnya. Hai kakak tiga kerja kena. Kepala wasinya ayo hai le dengan jaga. Hanya heboh kurung lu nyemurang lu nya kena macam-macam. Diuri inang bisa apa-apa lenyam aku ka. Hai lagi murukon jamun na jukan ibang tu boh baru lu. Tinggal le murukon kan juhan ali sebayang sebab kabeh gebagi iya buno tujuh kulah. Sebayang tu boh kabeh na le. Kenang murukon jamun. Di kamar murid mubadah dile pulang ke gurai waya syekhuna. Murid yang pulang gurai tirimang. Munan yang kenang dalam agama ju. Bayang tu bah pajan yang jaga andri pikir le urang hai iban bayang tu hai ron baca kunul. Rupanya kon tu bayang tu boh. Iu lewa pelen lang Tuhan sunan kunul. Kan yang tu bayang tu boh kedelan. Apabila takalan manusianya berlomba-lomba memeriksa kesalahan orang lain, gata hai murilun tak pariksa kesalahan roh. Baik tak pegat roh tabiat payah culat. Sangan umi ino hai duri payah culat. Kita yo yang memang peluk tu. Payah culat yo iloh tak kau. Ada roh yang kelutu. Jadi du ino yo. Tungku yo hendak betul. Ni lain. Baru aku pegang dayah kalau beli motor kelakar. Yang selama boh tinggal jalak kena fee ke yang 15%. Yang mak kedua. Yang urang yang biasa. Urang saya berhubung. BRG bergen. Kedua bak kedai kopi ke hana urusan lain. Kuci. Hana butoi. Pokoknya sagak kalah mendum. Ke lethan urang ja ya kunjung badayahnya. Ke natung adum. Pak aja kedungku. Ka Ha? Ge aja anu thirau. Gejak lapan. Baru mau dungku geba bereh baru 2 hari. Ge 2 hari geba bereh ge seminggu. Tiura saboh gelah bekah bercucuk. Nyan pu bantu dungku pui lah yang dungku. Yang kena urang lian di urang yang kueh kira aju. Aneh nak berduit. Cukup jangan. Yang sedekah lah hijau. Yang kes saboh saga. Jalan ke yang ke kedai pergi ke ganyan. Yang kedai dungku bela ke. Ilung nak ratno. Bulu. Nanti lekai legok payah pada cok. Nanti jauh legok kena kedai nanti cok trip hat. Kajak aju kedai. Yang ke bula je. Berbelan tu. Mang kali mang minai dang urung kadai. Kahai kena titi zalika lakai mukawin yusuhan trip man. Kelebok kajak aju lain. Keh bulu. Hantai tabah menang puak boh. Nyo sedekahkan yatim. Ya, rano, yang sedekah kita yo rano. Baik ni orang yatim biar dak dayo. Ata dayah biar dak dayo. Jak Melaya semengun. Kana balai sino, antai wa yo Melaya bayu. Balai hanam sabo. Ikanya pun ke motor super John. Ai kita kijang heboh pintu. Belahu ni nak pintu belahui. Nyo kan tumalok kan nak yang tunggu lagi kan. Nah kan hana. Tapi baik pertama, baik ada nama keluar ni kira ulu memendung kan. Nah yang ini. Jadi nak lang kampung lagi kan. Hai gu tunggu. Bola masuk urang tamang kenan. Hai kita dayah panen yang kaberehan teton. Ya la dom ci jaja krong man temu per. Panen namu. Yo na lu payang saboh lagi lu iso le Rafiq jamun. Temu ni bebo laju. Uro liho kana min. Malam ke ayah na min le asa ke mana min bebet ni.
rezeki Nabi Allah. Baju-baju nak urus yang kuat. Yang bagjo. Bagjo. Karena teh nak betul itu. Penting kan teh itu. Ya tu. Nah ho kerja. Si palo pun kalau mate ku balonyo ko pada tahu jenis ni wah je. Sang kira ke long fikir nang gro almarhum mabun gure long halung ya no. Long fikir yang kado long ya. Te long gaya wuh long bi long ya, mi dah halung ya. Hase long pada tahu long le thau long bengih ke long. Cuma yo gara-gara aku keun ku abi bengih. Kah penijut yo ketijut kamu dah wali. Nyo kawannya. Ben wo ka hai ni. Tekedi hai ni dengar ha balong baik meri hai. Nah. Yang ke hana semangat datam yo hana uri nang kurang semangat dia. Tak. Nyo lu nutup haba lu pegah menyangkut dengan nanti baca tu sejarah lang kitab Sirajul Talibin jilid 2 leh kedua sia biar kaden sirang ulama sufi nan ganyan Fudil bin Iyad bunuh Ibrahim bin Adham orang yang Fudil bin Iyad belum kau orang sufi lu ben fikirnya tu orang sufi kan mina orang yang pegah baru orang sufi tanpa orang pegah kali ke pegah bak kamu kan beka pegah kah pekrom ketiga long kau orang sufi kan kalau ngaji long yo orang tiji silap dengku nah kerani teman iron salah harulia ulung malah salah haji uban man salah haji uban kagak alergi ni salah haji uban sakit hati hanya dengan salah haji uban Fudil bin Iyad tak ibu mi nanti dulu yang bunuh 5 macam ngerekam bak sabahuro li Fudil bin Iyad nijak bak nemuri sakit nada bahasa Aceh nazaa bahasa Arab sakarat kasukru jadi tok kenan hai biasa kena tajak bak urang sakit baca sin Bismillahirrahmanirrahim Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin hana abih terus baca Yasin kekun le Fudil bin Iyad le murid kanyan hai bena baca-bacangan kalau hai ku dengar lo tayang tahu gerak semangat bena baca-bacangan kalau hai ku dengar lo tayang tahu sehingga ada dua talqin bahasa Aceh kun perintah talqin la ilaha illallah la ilaha illallah hai kau pegah aku bikun nak tayang kena mentang nekun meninggal yang muridnya meninggal tapi hanya menumpahkan kalimah thayyibah Allah meninggal semano pegapan sembayang semiyu Allah semiyu myo le gure ganyan getambang langkama gemu doa berpeluh rabu malam gemu doa tapi sehingga bak sabah malam li Fudil bin Iyad ni lumpur ni kalang seakan-akan muridnya tengah gebahu oleh malaikat geniti lan neraka jahanam
Ni tanya oleh Fudil bin Iyad. Hai murid lun, hai anak mutua, Gata merupakan satu-satunya murid lun yang alim, saleh, sufi, zuhud. Pakan kata gebahu lalu rakali malaikat. Muridnya ni jawab, hai guraya lun, lun gebahu lalu rakali malaikat karena lun hanya termasuk ahli la ilaha illallah. Makna jisaan menghembus nafas terakhir hanya getem ke la ilaha illallah ataupun ke kalimah tai. Ino hanya oleh lung ino. Tapi yu masa maya-maya lung. Yu maya rod hana tertupu lung. En maya adik lung, mine lung anten payu nadik. Kun ada rata-rata orang ngeceh kun dia kepayu nanung. Kun la ilaha illallah, kalimah thayyibah kepayung pagi, urat tutung bate buka. Allah, Allah hancur darah dalam jantung hati. La ilaha illallah, kalimah thayyibah pangule zikir, menyohan ihdakeun lidah. Allah, 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 Allah ingalam hati. La ilaha illallah, kalimah thayyibah berkaitan mati. So yang benci kalimah thayyibah. Allah, Allah patah lidah Rab, janda mati. So yang benci kalimah thayyibah. Allah, Allah patah lidah janda mati. Allah, Allahu Allah, Allah, Allahu Allah. Dengar kami? Nyan yang keperhatian. Jadi le anak murid ganyan hana termasuk ahli la ilaha illallah. Pakan kata hana termasuk ahli la ilaha illallah kejawab karena leboh sebab. Yang pertama, nasabah penyakit balut. Han pulih apabila lam situng 3 hana lung jib arah. Teder. Situng 3 jib arah. Yang kedua, nasabah penyakit balun, yaitu dengki. Putra mana dengki? Getanya apabila tak nikmat yang nabagau begadah walaupun hanarat gedah lanjut. Jadi di murid ganyan yo ge tungku lain kakaya, tungku lain le murid han dengar ge. Nyen kebiasa eh. Uji mengkitak hana je. Puya buat baji. Nah, kan nyen na nya tayan. Nyen si bag dia tungku dua. Karena yo na sabah penyakit moyo hana gejek arak nya. Hitung 3 masalah. Yang kedua, bagainya na penyakit dengki. Maka oleh karenanya sidang jamaah hormati Allah, boleh kita tak kaji tasawuf lagi lalu tuan berah benar, tetapi tak kaji tasawufnya pondomen ketauhidan kita yang beka butoi, fikih kita yang beka pas. Munyo tanya dua boh napa yang bele tajuk gede. Bele tajuk gede. Merno. Selama menteng na gure-gure, menteng na ulama-ulama yang tem publik mata gedayo publik anu mata anu gedayo tajuk tunggu mutua pak ulama. Semudah-mudahan Islamnya akan mengakar di Aceh. Negara gedayo akan kokoh. Islamnya akan berkembang ke seluruh Nusantara. Ahlussunnah wal Jamaahnya akan berkibar di Nanggro Aceh dan di seluruh Indonesia. Dan mulai dari Aceh tunggu insyaallah. Jadi baik sampai Acehnya lagi kejadian Nanggro sepatnya. Nyo yang Kristen-Kristen bikala, padukro ka. Yang pertama alumni Ulumuddin. Awak matang bang dua. Yang kedua yang awak tak roji awak padang biji.
lian awailom na urung legli lian na numil Banda Aceh Muslim nyan awanyan kaji ke pendeta nyan salah road salah katanya pakan karena hana tabi didikan iman kanu mudah-mudahan drone urung jini mendum yang ka bersatu dengan ulama-ulama bersatu dengan dayak neputun natanya pu yang hadapi pu yang ka pernah gelami le urang Sepanyol bet alami le keteng Aceh nyo ke yang dapat lu tuan sampaikan bet le nubu punggung nubu jaro le temu doa bu du le data yang hanji bu jaro ino nya bu jaro wahabi hana bu jaro aji mentuan teh doa di istana negara kah kedua doa orang Islam hana bu jaro awak Kristen hana wahabi hana ada pikir pun hamai ka dua hanji bo jaro ji ho ji jaro lalu kia phan dia macam doa bo jaro bo jaro bega bo jaro nyam bo boleh na doa lagi orangnya sama dia ahid dengar la ilaha illallah kul Allah dengar geduk bahasa kau rumah peduk je kopiah dia ada yang orang ya mageduk peduk kopiah dia boleh tu dengar kau kau sama dia hai putra aku melempau kamu pajan jaga ke tring tu zaman kan ngempeng geri kan bolang jipeng bagi nyopeng kertas ke mana ke pegat lerong mari baik support tu pada pujo ni orang nujuk jadi kahana bunuh guna badoa cibul pukul ngangan ni baik semala wahabi mesti doa kat dengan doanya ibadat baik punya ibadat di diri yang bahkan duri insyaallah itu pukul ngan ya bersayang ngan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولأستاذنا ولجدنا ولجداتنا ولمن له حق علينا ولمن أحبنا وأحسن إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا واجعل أهلنا وذريتنا من أهل السنة والجماعة ولا تجعلنا وإياهم من أهل البدعة والضلالة والشقاوة اللهم اجمع الناس على حزبنا وجمعيتنا بالمحبة والألفة واجعل أحزابنا غالبين غير مغلوبين بقدرتك ونصرك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل بلدتنا أچه بلدة طيبة ساكنة معمورة وسلمها من أيدي الفجار والمفسدين وسلمها من الظالمين وسلمها من المنافقين وسلمها من الوهابيين والشيعين وسلمها من الوهابيين والشيعين وسلمها من الوهابيين والشيعين اللهم اجعل معهدنا هذا ومدرستنا وبيوتنا مجمعا للعلماء ومجمعا للأتقياء ومجمعا للصلحاء ومجمعا للحبائب
اللهم كمل معانيها ووسع أراضيها وأكسر أنوارها وأدم بركاتها وأبقيها إلى يوم الدين بدون محنة ولا بلية إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل معهدنا هذا ومدرستنا وبيوتنا مجمعا للعلماء ومجمعا للأتقياء ومجمعا للصلحاء ومجمعا للحبائب. اللهم كمل معانيها ووسع أراضيها وأكسر أنوارها وأدم بركاتها وأبقيها إلى يوم الدين بدون محنة ولا بلية إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل معهدنا هذا ومدرستنا وبيوتنا مجمعا للعلماء ومجمعا للأتقياء ومجمعا للصلحاء ومجمعا للحبائب. اللهم كمل معانيها ووسع أراضيها وأكسر أنوارها وأدم بركاتها وأبقيها إلى يوم الدين بدون مهنة ولا بلية إنك على كل شيء قدير. اللهم اختم أجلنا يا الله بحسن الخاتمة والسعادة ولا تجعلنا بسوء الخاتمة والشقاوة. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء آجالنا من الدنيا قول لا إله إلا الله. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء آجالنا من الدنيا قول لا إله إلا الله. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء آجالنا من الدنيا قول لا إله إلا الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. اللهم ربنا تقبل منا دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Nyukuh yang dapat Tuan sampaikan di hadapan urang si Tuan memendum an kamu mendum gure-gure lun kadang na narilung yang hana berkenan lu laki maah nguparai tahan maah. Mudah-mudahan doa lun Tuan tiga tu ron mandum urang jinip mio baik nu puji ron ulama ron mandum urang jinip mio bejit kuman Nabi Muhammad bejit ditanya ke asal syurga nyo selawat lagi mana wah Maulaya salli wa sallim da'iman ala al-habibika khairi khalqi kullihim Maulaya Lim daiman abada Allah Allah ala al-habibika
Nyon ikut lun. Nubri wahai ya Rahman nangro Aceh beraman sabi lam kelamaian beji oban dumbala Maulay salli wa sallim daiman abada Allah Allah ala habibika khairi khalqi Nubri wahai ya Rahman nangro Aceh beraman beji oli bafitnah kaum Syiah serta Wahabi Maulay bijahi sayyidil anam ahlu sunnah negeri bemenang berjed kepegangan umat Islam bangsi gondonya dan umi nyajer kamu berdimang agama Islam tercinta yang kamu sayang nyajer kamu berdimang ahlu sunnah sepanjang masa bedilen pulang abia yang kamu sayang nyanjur kamu berdimang ahlu sunnah sepanjang masa Maulaya salli wa
pulang Bandung ulama yang kamu sayangnya jir kamu pedimang ahlu sunnah sepanjang masa Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Undang-undang ni mudah-mudahan sekali Ahlussunnah wal Jamaah, tetap Ahlussunnah wal Jamaah hingga kita yang dah hadap Allah, kita yang bermandang dalam akidah Islam Asy'ariyah Maturidiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.